Matayi nshapita wadi kumini mwinayi. Chikondo achi Herod mulombo wabulobo bwangalelei uvumumvu bantu bayukile bwa Yesu kwambile bantu bendane. Muntu au keyone Batista uri mubike kubafu kepa deye mwakwenza bishima. Balu Herod ke uvumutumadi ikale baba kwata yon bamusika myonji bamwela munzu bwalukan uvumwenza nango anu bwalu bwa Herodia mukaji wa Filipo wabo bwalu yona uvumubela Herod ne kwena mwakwangata Herodiada bumukajeba nansha. Herod uvumusa kushifeshe yon kadi uvuchi na bena Yuda bali bena Yuda bonsu bavu banemaka yona bumwambi wamvide mukulu kadi dituku dia mufikilu wajile dibo dia Herod mwana wabakaji wa Herodia uvu ujamaji bantu bonsu bavu Herod mubikile batangile nsonga kajawu uvu mupita kusangisha Herod ke Herod kudi chipo bwa kupesha nsonga kajawu chonsu chalomba ye mamwenda wa mwana kumupa menji ke mwana kwambila Herod ne umpeshe mutu wa Yona Batiste mudilonga amumpinjeu. Mukalenga Herod kubunga mabikole kadi bumuvoye mudichipa bantu bavoye mubikile bumvu kutumadi bwabapesha nsonga kaji mutu wa Yona kutumeyi muntu muzu bwalukan bwakosa mutu wa Yona Batiste kwambula bumutu mudilonga kutu ajila nsonga kaji yeye penda kufile kudi mamwenda balongi ba Yona kufika kwangata chitalo chenda kuchijika bashishe kuyebu kumanyisha Yesu malu wonso avamezeke bava Yesu mumvo bwalwebu kumuke ikaba kumubwatu kuyayi kupenga mapanga yenda kadi bantu bavula kumanyane Yesu mumuku nangu kumuka bumubimenga bayile kumwelele wa amayi benda balonda Yesu fatuka mubwatu kumone bantu babunga lusa kumukwatalu kutwajije kushikisha masama apo jilolo balongi kuya kwambile Yesu ne bukaji bwila mwabe unkumpenga tangala jabantu baya kusumba byakuja mu misoko. Yesu kubanda munane kabena mwakutangala kato nwenu mene bapeshayi byakuja balongi kumwambila ne kadi mwaba ewu tudi amune mampa atanu ne minyinyi ibidi ya mumayi. Yesu kubambila ne bintu ajilayi aba bashishe kutumeiji bwabantu basomba panshi mubisosi kekwangate imampa atanu ne minyinyi ibidi ya mumayi mutangile imulu wela mvidya mukulu twasakidila kukosa imampa kwapeshe ibalongi bwababa nyina bantu muntu yonsu uvu mudya muukute balongi kukungisha bisunsukila bivo bishali bibondo dikumini bibili tente bava badya bava bantu bubinunu bitanu kati yitu balabaka jine bana jakama Yesu kwambila balongi baba banda mubwatu bamujanjijile dishe lya dishiba balu chivula yangana ne bantu Yesu mumana kula yangana nabu kubanda yinka yenda pamuguna bwakutendelela butuku kushale mwaba unka yenda bwatu bukavo bushilangana ne mwele wa mayi butanchi mavala ava butankula bwalu lupepele luvulu buluishi pachachi Yesu kuye kudi balongi ben wenda pa mayi balongi bamumona wenda pa mayi kuchina bubikole belambila ya boone mukishi jakama Yesu kubambila ne kanu chinyi meme bole shayi moyi nangu Petro kulomba Yesu ne mfumu ni mwewe utume jiyi mvokuji nenda pamayi. Yesu kumubikila ne vwa kunu Petro kupatuka mubwatu wenda pamayi kutangile kudi Yesu kadi utangile lupepela kumvo ibowu kutwalije kudina mumayi kwekwele idine mfumu unsungijile jakama Yesu kolola chanza kumukwata wambane akya jitabe jeba njikesebe uju pampakana kwa chini bonsu babidi kubwela mubwatu lupepela kutuya nangu balongi bava mubwatu kutuyile Yesu binu panshi bambane
udi mwana wa mvidi mukulu bulelela. Kusabuka bujijibu kufika bumubulobo bwa Genezareti bena mwaba ukumanyane Yesu nangu kumanyisha mubulobo bujima abune wafiki ke bantu kufika ne babedi bonsu gudiye bava bamusengelela bwa bantu bamulenga na shekuluzemba lwa chinku tuchenda bonsu bava balulenga bava bumvo bimpi